Ikaze nanone kuri uyu muyoboro. Uyu munsi ngiye kubereka application nziza cyane itanga internet y'ubuntu kuri simukadi zose, haba simukadi ya Airtel, haba simukadi ya MTN. Twagiye tubonera hamwe application nyinshi cyane zagiye zitanga internet y'ubuntu, zimwe zikaba expired, izindi zikarangira. Uyu munsi, uyu mwaka wa 2024 ngiye kukwereka application nziza cyane izajya iguha internet y'ubuntu utiriwe ugura bando. Amafaranga watakaza kugura megabyte cyangwa se internet ukaba wabasha kuyasevinga ukayakoresha ibindi bintu. Nta kindi bigusaba no kureba iyi video mpaka igeze ku musozo. Niba utarakora subscribe, iki nico gihe ngo uyikore. Subscribe nibwo buryo bwizewe buzaba butuma ubona video zacu buri uko dukoze video. Iyi YouTube channel ujaje ubona video nyinshi cyane zagufasha ukoresha telefone yawe ukayungukamo cyangwa se ukayibyaza umusaruro. Kora subscribe niba utarayikora, tukomeze kubana. Ntabatindiye, application uraza muri Play Store yawe. Twagiye tubonera hamwe application nyinshi cyane, twavugamo nka Airtel, H5 Plus, Rez5, tubona application bita Stack VPN, iyo nayo yararangiye. Ariko aka kanya mba mfite application nyinshi yewe cyane zitanga internet y'ubuntu. Rero kora subscribe kugira ngo ujye ubona buri video yose dukoze uyibonere ku gihe. Nta kindi biragusaba, uraza uze muri Play Store yawe. Niba application utayifite, uraza muri Play Store yawe udownloading application. Play Store dore ngiyi, ndakeka muyireba. Numara kuza muri Play Store yawe, uri buze uyikandeho kuko nje ndayifite. Numara gukanda kuri Play Store, urandikamo application bita Secure VPN. Secure VPN kabisa, uraza uyidownloading. Numara kuyidownloadinga, njewe nyifite muri telefone. Ndakwibutsa ngo niba utarakora subscribe wabasha kuyikora kugira ngo ujye ubona buri video yose dukoze. Nibwo buryo bwiza buzakorohera cyane. Application zitanga internet y'ubuntu tuba tuzifite, uburyo wafungura YouTube channel nawe ugatangira guhembwa, uburyo wasiba account ya Facebook, n'ubundi buryo bwinshi cyane ku bintu bijanye na telefone. Nurangiza application ni Secure VPN, njewe nyifite muri telefone, ndakeka muyibona. Application ngiyi muri telefone yanjye. Numara kuyidownloadinga wayigejejemo, uraba wagiye muri Play Store imanure kabisa, uraza ukande kuri application. Ndakubwiye ngo application ni umunyenga kabisa. Iyi video nibasha kugushimisha, utanga igitekerezo cyawe muri comment. Numara gufungura application, urategereza ifunguke. Ifunguka gutya mu buryo busa umukara. Nimara gufunguka, nta kindi uri bukore, uraza hara kuri tura dukoni dutatu mu ruhande rw'ibumoso. Ndakeka mutubona, kantubereka batari kutureba. Uraza uje ku dukoni dutatu. Numara gukanda kuri dukoni dutatu, barahita bakubwira ngo update. Urabona ijambo ryitwa update. Numara gukanda kuri iryo jambo ryitwa update, nta kindi uri bukore. Uraba ufite simukadi ya MTN cyangwa se simukadi ya Airtel Rwanda. Imiyoboro yose iyi application irizewe. Uraba ufite simukadi ya Airtel cyangwa simukadi ya MTN, nurangiza uraza ukande hano muri iki kiziga cy'umukara. Numara gukanda muri iki kiziga, application biratangira birodinge, irahita iba connected. Nimara kuba connected, uraza ujye ku mbuga nkoranyambaga zawe. Ushaka wajya kuri Facebook, ushaka wajya kuri YouTube. Application irakora neza cyane kandi irize. Wajya kuri Facebook cyangwa ukajya kuri WhatsApp, ukajya kuri YouTube, ukajya kuri Play Store ukamanura icyo ushaka cyose wagikora kabisa. Application irizewe. Kora subscribe rero. Iyi video nibasha kugushimisha, utanga igitekerezo cyawe muri comment, nibwo uzajya ubona buri video yose dukoze. Uzajya ubona ibiganiro byiza byakugirira akamaro, uburyo wakoresha telefone yawe ukayibyaza umusaruro, uburyo wafungura YouTube channel, uburyo wafungura email, uburyo wasiba account ya Facebook, uburyo wakora video nziza cyane. Niba ufite YouTube channel, application editing turazifite. Kora subscribe dukomeze kubana, murakoze.